Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ushbu dunyolarni yo'qdan bor qilgan, o'zining buyuk ne'matlari bilan har doim bizni ne'matlantirib turuvchi, o'zining rizqlari bilan rizqlantirib turuvchi buyuk Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga cheksiz hamdlarimiz, shukronalarimiz, sanalarimiz erishib tursa yarar edi. Hamda suyukli payg'ambarimiz alamlarga rahmat bo'lib yuborilmish, ummatim deb har doim ko'z yoshlari og'izib bizning uchun duo qilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bugunlarimizning turlaridan doimiy ravishda chiqib turgan salovat sharifalarimiz erishib tursa yarar edi. Alhamdulillah, hurmatli dinli qardoshlarım, hurmatli musulmonlar. Alloh taolo bizni yo'qdan bor qildi. Shu dunyoda o'zining cheksiz ne'matlari bilan ne'matlantirib turadi. Hamda eng buyuk ne'mati endi milliardlagan xalq orasidan bizni saylab olib bizni musulmon qildi. Alhamdulillah, har birimiz shunda o'tirishlar endi shodlanib o'z haqlarida alhamdulillah men musulmon deb aytaylik. Alhamdulillah, Alloh taolo bizga shu buyuk ne'matni berdi. Hamda ahli sunnat val jamoat yo'lidan borarga bizga ruxsat etdi. Narsasini ol hurmatli din qardoshlarım, ahli sunnat val jamoat. Nindi yo'lsin ol shu har vaqt tilda bilgan shu so'zlar nindi yo'lsin bu deganda hurmatli jamoat, endi quloq solirga kerak bu yo'lning ismini. Ahli sunnat val jamoat. Ya'ni ahli sunnat, sunnat ahllari. Ya'ni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatine erişişler. Aның turmushi bo'yicha yasharga tirishuvchilar. Ya'ni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ne qildi ekan, shuni qilib, qaydadir narsada qilmadi, tiyildi, shulay birlardan tiyilu, qaydadir aytdi, shuni aytu, qaydadir aytmishi qolu anda aytmau, ya'ni şulay действиялары, бездействиялары, şuşu sünnet boyunca yaşav ahli sünnet deb atalar. Hem de bu yolun asılı, bu yolun başında bulup durar elbette Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alemlerge rahmet bulup jiberilmiş. Peygamberlerinin en hayırlısı Hatemul Enbiya, Peygamberlerinin mührü tamamlayışı bulup ama en üstünü bulup duran Peygamberimiz bulup durar. Anardan soň kile sahabeler, anarga iyeruşiler, büyük sahabelerimiz her birisi bir yıldız kibiktir. Her birisi artından iyersegiz deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaşmazsız deyip. Şu yoluna devam etuşiler anardan soň kile indi tabiinler hem de tabu tabiinler. Yani bu kişiler her birisi amantu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve bil yevmil ahir ve bil qadari khayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'thu ba'del maut deyip iman etuşiler. Yani Allah Teala'ga iman etuşiler. Feriştelerge iman etuşiler. Kitaplarga, peygamberlerge, ahiret gününe, kaderinin hayırlısı da, yamanı da Allah Teala'dan ikenligine, hem de indi ölümden soň tirilüge iman etuşiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta en hayırlılarınız hakkında aytkanda menden soň yaşauvchilardi, alardan soň yaşauvchi, yani menim shurumda yaşauvchilar, men ketgandan soň yaşauvchilar hamda alardan soň yaşauvchilar bu eng oltin shurlari bo'lib turgan endi islom dinimizning 3 shuri. Yani birinchi turkum ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni ko'rib, anarga iman etuvchilar. İkinci turkum ise şu sahabeler, indi sahabelerini ko'rib, alarga iman etuvchilar. Hem de üçüncü turkum sahabelerini ko'rgan kishilarni ko'rib iman etuvchilar. Bu bizning tariximizda, islom tarixida en hayırlı 3 turkum kishilar. Hem de galimlerimizning qarasak da en büyük galimlerimiz şu shirlardan başlana. Sahabelerden qarasak her bir sahabe o'zi bir galimlerden ama aralarından ayrılıp turganlari bor edi. Albatta Hulafar Rashidin
Her bir sözü büyük bir alim. Ömer Ali radıyallahu anhu. İbn Abbas radıyallahu anhu sahabalarının tefsirçisi bulup en üstün tefsir kıluşlardan bulup kiletirgen. İbn Mas'ud radıyallahu anh en ulu fakihlerden bulup duruşu. Hatta ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri var. Min bilmasam İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan fetvelerini sorağız degen. Şuşunday büyük zatlar. Her birisi büyük bir zat. Ağlardan sın kiletirgen Hasan el-Basri hem de başkalar tabi'inlerden ulu büyük tabi'inlerimiz hem de şulardan her birisi yerde büyük yolga. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ul da şuşu tabi'inlerden sahabelerini kuruşulardan Hammed ustazı bula ustazı indi şılbırı tutaşa İbn Mas'ud radiyallahu anhu. Şuna İmam Abu Hanife'nin ictihadı İbn Mas'ud radiyallahu anhu'nun ictihadına doğru kile. Ayttık fakihler arasında, sahabeler arasında en üstünü İbn Mas'ud radiyallahu anh. İmam Abu Hanife en üstün fakihçılığın yolun devam etuşu. Hem de bunlar kimler? Bunlar ayetke itaat etuşiler. Nindi ayet okup gittim. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Yani Resulümüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nersini getirdi? Şunu alışılar. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Hem de nerseden tıydı iken alardan tıyılığız diye Allah Teala Peygamberimiz nerseden tıydı? Şunlardan tıyılığız diye. Hem de bu galimler, bu sahabeler, bu altın şur hem de alarının yolundan iyerip barışı bugünkü günge kadar kilgen galimler şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin iyerirge degen eybirleri boyunca iyerüşçüler hem de tıyılırga degenlerden tıyılışçılar. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim. Bu mezhep meselesini kat ne için söyleyip kitabız. Mezhep söyley başlasan fitne çıkarasın deyler. Tege yalgış fitne çıkarışçılar özleri bizning galimlerimizni til tiydirgende, tübensitkende biz tım tururga tiyiş. Alar indi söz atqanda bir söz aytirga tiyiş tugul. Amma bundağı menim söylewim hürmetli cemaat birer kişini tübensitir için tugul. Alarga söz aytip alarni tübensitir için tugul. Indi hakikatni sizge akıl yağından indi siz akıl bilen bu meseleni ko'rir için anlar için şu meselelerini anlatam. İmam Abu Hanife hakkında da kat söyledik şuşundan. Hem de şularning birisini aytib kitam hürmetli cemaat İmam Abu Hanife çıkargan fetvelerin hiçbir zamanda da bruzigine çıkarmadı. En azından 40 kişi halkasındaydı. Büyük galimler, o şurunun galimleri toplanaydı tire yönünde. Fetve çıkarır için alar günler boyu, aylar boyu, yıllar boyu meselelerini şişip oturganlar. Şundan sonra fetve bergenler. İmam Abu Hanife bilmegen deyler hadisini, barıp gitmen. Ya bu sözlerini söylemeyik hürmetli cemaat. Sahabelerini kurgan, tabi'inler şurunda yaşayan milyonlagan hadislerini yatıldan bilgen galimler alar. Buhari'nin hadisleri erişmegen. İmam Buhari ali tumagan idi ol vakitte. İmam Abu Hanife ictihadın başlaganda. Şuna göre ol bileydi, ol hadislerini de bileydi. Hem de kişi aytamına bit hazret hadis var bitmenin hakkında. İmam Abu Hanife bileydi ol hadisini. Bir hadis bilip kine fetva çıkarıp bulmay. Bir meseleni qaraganda bütün tire yönden qarara gerek. Hem de bu mezheplerinin galimleri bu hadislerini her birisini yattan bilgenler. Yattan bilip her yaktan tiri yaktan kilip bu meseleni qaraganlar. Biz ise kişi bir hadis görüp bunlardan bizge indi fetva bermekçi bular. Mana bit hadisda kile. Ama hürmetli cemaat bir meseleni türlü yaktan qarab bular. Her birimiz ko'rganimiz bardır resimni 6 sonun bir yaktan kişi qarab tura 6 deb aytsa, ikinci yaktan qarab turuşu 9 deb aytsa ol sonni. İkisi de haklı. İkisi de haklı iki yaktan qaraganda. Ama bu galimler bir meseleni qaraganda bütün tire yönden qarab anları gına indi fetva çıkarganlar. Hem de alar altın çırda yaşayan galimler. Bugünkü günde tuğan galim hiçbirisi de alarga teng bila almay bir neşikte. Ne kadar indi delil getirip qarasağız da baribir alarning derecesine erişe almayacak. Sahabelerini ko'rganlar, ul bereketli şırda yaşayanlar, Arap dilin ul şırdağı bilgenler, hadislerini kitaptan gına tugul, tabi'inlarning, sahabelerinin yaşayış revişi bilen ko'rganlar ul hadislerini. Şuna göre bu büyük galimler hem de İmam Abu Hanife'ni iş eytəbiz bu fiqh meselesinde ama indi
hatta ki indi yalgış firqalarda bulguşçular fiqh yağından İmam Ebu Hanife'nin meselelerini alalar. Ama başka bir yak var. İqtiqat meselesi, ışanu meselesi. Büyük galimimiz var. Muhammed İbn Mahmud Ebu Mansur el-Maturidi. Büyük galimimiz. Büyük mektep tüzügen. Hem de İmam Ebu Hanife hakkında da aytam hürmetli cemaat mezhep tüzülçüler bir yana barlıkka kitirmediler bir nersede. Yani alar mektepleri, alarının yolları, alarının isimleri birilse de alar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kitirgeninden hiç çıkmadılar dışka. Alar Kur'an'ını alıp, hadisini alıp, bizge sistematik etip, şeyine birip ağızga kabırlık kına kalsın deyip kitaplarga soldular. Ya talebelerin ezirlediler, ya özleri kitaplar yazıp kaldırdılar. Alar yana yol çıkarmadılar. Bu bir yana yol, şitten bulgan bir yol deyip karamağız. Ebu Mansur el-Maturidi de şuşunday kişilerden. 235. bir rivayette 238. yılda Hicri boyunca indi miladi yağından 850 yaki 853 yıllarda tuğan büyük galimimiz Samarkand jirliginden jirak bulmagan Maturid avulunda tuğan İmam Mansur el-Maturidi mansubu da şundan kilal Maturidi şuşu Maturid avulunda tuğanga göre tuğa hem de şulay yok 333 yıl Hicri boyunca, miladi boyunca 944 yılda vafat bula. Şimdi bir rivayetke qarasak 91 yaş yaşagan bula, ikinci rivayetke 94 yaşında vafat bula. Bu büyük galimimiz şulay İmam Ebu Hanife'nin yolun devam etmişi. İmam Ebu Hanife'ne qarasağız, evvelgi ilmi yolunda aqaid meselelerinde kübrek, iqtiqat meselesinde ictihadın kıla kübrek, hem de bir küp güne indi şurunda bulgan fitne çıkarışlarga karşı deliller bilen çıkıp alarını ize, yukka çıkara, şuşu yalgış yolların. İmam Mansur el-Maturidi bu işlerin devam etuşu Hanefi mezhebinde bula, hem de onun indi bütün şılbıldırları ilim alu İmam Ebu Hanife'ye kilip tutaşa, aqaid meselelerinde, iqtiqat, ışanu meselelerinde, Allah Teala'ya ışanu meselelerinde İmam Ebu Hanife'ye tuğrısınca tuğru kiletirgen işine devam etuşu. Hem de yeşten ök, ılık ilimge iyi buluşu. Kur'an'ı yatlauşu, tefsir ilimlerin ala, şulay hadislerini, küpkine hadislerini yatlauşu. Bunun bilen yine tuqtalıp kalmayı fiqh meselesinde de yukarı derecelerge erişe Hanefi mezhebinde tabaka boyunca, derece boyunca hatta ki 3. derecege jite. Hem de şulay aqaid meselelerinde indi nıkkına kirişip gite. Hem de her birisinde ilim alı bilen yine tuqtalmayı Allah Teala'nın bereketi bilen ilimini taratada başlay. Şuşu şurada İmam Mansur el-Maturidi şurunda Muhtazililerinin bir kine taralaş tapkan şuru. Hatta ki Muhtazililer özlerinin iqtiqatların devletinin iqtiqadı ışanuvu bulara kirtirgen mataşalar. Yani indi devletinin gосударственный bir religiya убеждениясы itip kirtmekşi bulalar şuşu fitne şurunda. İmam Mansur el-Maturidi bularga karşı bir küp kine indi iş alıp para başlay. Hem de şulay bu vakitte felsefe tarala, filosofiya, Yunani, Gretsiyanın bulgan felsefesi taralanı için Garaplar bir küpkine kitaplarını tercüme ete başlaylar. Greçski filosofiyini saklap kalışılar Müslümanlar. Bunun faydası da faydasız yağı da var elbette. Müslümanlar tercüme etip saklap kalalar. Yani yukka çıgatırgan şurada tercüme bulganda şuşu felsefe Müslümanların akıllarına da kire başlaytırgan şur. Şuna göre Mansur el-Maturidi bularga karşı delilli revişte yaşalıp para başlay. Bik yaxşıgına aratır bulganga, til ustası bulganga göre küpkine cemaatler karşında çıkışlar yasay. Her bir çıkışında indi Mu'tazililer bulup şuşu felsefeçiler bilen indi söz küreşi hem de her vakit jiyilişinde jinetirgen bula. Çünkü bik küpkine ilimge iyi bula. Şuşu şurada delilli revişte Kur'an'ga, sünnetke, icmaqqa, büyük galimlerimizin yoluna nigizlenip, şuşunda indi kişilerge delillep doğru yolga bastıra. Qaytara, kiri doğru yolga, dinge qaytara.
Һәм дә әйтеп киткәнемчә, бер яңалык чыгармый, хөрмәтле җәмәгать. Бер яңалык чыгармый Имам Мансур аль-Матуриди шушы акайд мәсьәләсендә мазһабка Имам Мансур аль-Матуриди исеме бирелсә дә, ул аның бу юлда күп тырышлык куйганга гына күрә исеме бирелә. Яңалык бер уйлап чыгармый, бер яңа фәлсәфә корып җибәрми, бер инаныш мәсьәләләре уйлап чыгармый. Һәм дә хәтта ки аның шырында яшәгән галимнәр аның хакында Имам Абу Ханифа хакында Имам Азам дисәләр, Имамул Азам иң бөек имам диләр. Кайберләре бу сүзгә бәйләнә башлыйлар, хөрмәтле җәмәгать. Имамул Азам дигән иң бөек имам дигән сүз. Бу сүз белән һич бер галимнең һәм дә ул шырда яшәгән галимнең уен фикерендә дә юк иде аны пәйгамбәребездән өстенрәк дип әйтергә. Бу һичберсенең дә акылында юк иде. Кайберләре әйтәләр, менә сез Имам Азам дисез, иң улы имам, пәйгамбәребез өстенрәк түгелмесең ди. Ягъни бу акылсыз сүзләр, хөрмәтле җан. Акылы булмаган бер кеше аңламаган бу мәсьәләләрне шундый сүзләр әйтә. Һичбер мусульманның һичбер заманда да Имам Абу Ханифаны пәйгамбәребездән өстен куйган вакыт булмады. Уй фикергә дә кермәдән, бер уй фикергә дә керә алмый да. Чөнки һәр вакыт дәрәҗә бара. Иң әүвәл Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аңардан өстен кеше юк бу дөньяда. Аңардан соң килә имам шушы пәйгамбәрләрнең азам булган бөек пәйгамбәрләребез. Пәйгамбәрбез бергә бишәү алар. Аңардан соң башка пәйгамбәрләр килә. Аннан соң килә пәйгамбәрләрдән соң иң хәерле кеше кем? Peygamberlerden Ebu Bekir radiyallahu anhu kile. Hem de Hulefai Raşidin'in tertibi kilgen boyunca alar kileler. Anları sahabeler kileler. Anları galimler, evliyeler. Nindigine dindar kişi bulmasın, nindigine evliye bulmasın, nindigine galim bulmasın. Hiçbir zamanda da sahabeden de üstün bula almayı, peygamberlerden de üstün bula almayı. İndi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sözde yok. Hiçbir üstün bula almayı. Şuna göre İmam-ı Azam degende bu şurada indi şuşuf fikh meselesin şuşlay şeyine birgen için İmam-ul Azam isim biriyle. İmam Mansur al-Maturidi rahmetullahi aleyhi galimi bizge de İmam-ul Huda deyip eytiler. Huda, hidayet yolun kursatuşu, doğru yolunu kursatuşu imam deyip isim biriyle. Çünkü şuşu fitne taralgan şarıqta, yalgış yollar taralgan şurda şeyine birip, şuşula etip, deliller rəvişdə cevaplar birgəndə, şuşu delillerini şuşu tertipke salıp, oquşular tərbiyələb, kitaplar yazıp, indi şuşu tirəyündəki jiyilgan məktəbin, indi anın yolun devam etüşlərinə də Maturidi deyip isim birilə. Hürmet yüzündən yana bir eybir çıkarğanı üçün tügül, hürmetli din kardeşlerim. Hem de Hanefi mezhebinde buluğu sebeple anın indi delilleri, anın bu yolu Hanefi tire yönünde taralabu indi Orta Azya jirleri, Pakistan, Hindistan, İdil boyu Bulgar jirlerinde, şulay yok indi Osmanlı'nın inku bölüşünde bu tarala, yani Hanefi mezhebi indi bile biz Müslümanlar arasında yartısından kubrak Hanefiler hem de Maturidi inancı boyunca da Müslümanların dünyadaki yartısı kubrak şuşun mektep boyunca devam etti. Başka mezheplerde Şafii bulsun, şulay Hanbali, Maliki'de bulsa, indi İmam al-Ash'ari şuluk şırda yaşayan. Bir yıllık şuluk şırda yaşayan iki büyük galim, ikisi de indi bir-birsinden indi birge tugul, ikisi de bir mektepler tüzüyler ama ikisinin de delilleri doğru kiletirgen ayrım bir yerden bir ok yolunu indi rastlıylar. Ayırmalar var ama bu ayırmalar indi vtorostipenli bir ikinci meselelerde şuna göre ayırması yok bunların. Ayırması bu meselelerinden indi siz anlap gitarışın mesela Maturidi hem Ash'ari arasında, şaritler arasında ihtilafın birisi hatın kız peygamber bula ala mı yok mu diyen soru var mesela. Maturidiler aytalar bula almay, çünkü tarihte da hiçbir hatın peygamber yok. Biliriz. Söz bunda tugul, yani bildi mi yok mu bunda ihtilaf yok. Bula ala idi mi yok mu diyen soru. Maturidiler yok diler. Şuşu Ash'ariler ayta bula ala diler ne için? Çünkü Kur'an'da ayetten getirirler. Kırmızkalar arasında padişaları kim? Hatın kız kırmızka deyip getirirler. Şuna göre hatın kız da bula ala deyip indi bir uy fikir getirirler. Ama bu asıl tugul, bu akaid meselesinde nigizlerden bulgan bir sırav tugul.
Инде асылларында bütün мәсьәләләре туры бара. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу бийек галимнәр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның гыйльмен дәвам итүчеләр. Шуңа күрә Ашари дисәләр дә, Матуриди дисәләр дә, без бу сүз белән аңлыйбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга тоташа торган шылбырларны. Һәм дә менә бүгенге көндә аларга каршы килә торган асыл мәсьәләләрдә фиркалар бар икән, без аларны ялгыш фирка дибез. Ни өчен? Чөнки инде нинди генә уй фикерләр юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан бер зевсоподобное существо ясап бетерәләр хашы. Кулы бар, аягы бар, йөзе бар, утыра тора. Хәтта ки Ибн Таймийның хөрмәтле җәмәгать китабында сүзләре бар. Аллаһ Тәала гаршкә утырганда астында гарш шыкыртый дигән сүзләре бар. Бер зевсоподобное существо ясап бетерәләр. Ягъни бу фиркаларда булган җәмәгать хөрмәтле дин кардәшләр. Шуңа күрә лейса камислихи шей. Аллаһ Тәаләгә охшаш бер әйбер дә юк. Ядуллаһи фаука айдихим дигәндә дә без мәсәлән аятларда аларны туры мәгънәдә кулы димибез. Аллаһ Тәаләнең ярдәме сезнең өстегездә. Без бит әйткәндә все в моих руках, минем кулымда bütün әйбер әйткәндә biz бит әйтмибез. Машинамда кулымда тора, менә йортымда кулымда дип әйтмибез. Без моны инде бер аллегорический бер күчермә мәгънәдә аңлыйбыз. Бу минем кулымдагы әйберләр дибез. Һәр бер әйбер Аллаһ Тәаләнең кулында дигәндә дә мондый мәгънәдә килә. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, сахабалар шурында булганда бу сүзләрне тәрҗемә итмиләр иде. Имам Абу Ханифа да әйтә, ул ядуллаһи дип ятны тәрҗемә итми иде. Шуңа күрә без дә бу ялгышлыкларга бирешмик, хөрмәтле җәмәгать. Философия шурында яшәп, шушы философияга бирешеп, греческий философиясының йогынтылары сәбәпле шулай инде Аллаһ Тәаләдан Зевс сыман бер существо ясап, инде уй фикерләренә кертәләр. Шуңа Аллаһ Тәалә һич бер әйбергә охшаш түгел. Хәтта ки әйтсәләр дә, кулы башка кешеләрнең кебек кулы түгел, аягы андый кебек түгел дисәләр дә, бу ялгышлык шулай ук, хөрмәтле дин кардәшләр. Кул бит ул орган, Аллаһ Тәалә бу әйберләргә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә без ни теләде икән Аллаһ Тәаләгә ул калдырабыз ул мәгънәне. Куръәндәге ул мәсьәләләрдә, ихтилафлы мәсьәләләрдә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу бийек бер юл. Бу бийек галимнәребезнең юлы, сахабалар шурыннан ук шылбырлы килә торган юл. Иҗтиһатлары иҗазат буенча килә торган, рөхсәт буенча килә торган, тәрбия алып бер остаздан тәрбия алынып килгән чорлар. Бүгенге көндә исе төрле төркем кешеләр чыгып, менә алар ялгышканнар. Мин бүген исе акыллы, менә шул кадәр, менә хадис бар дип килә икән кеше. Димәк, ул аңламый ул мәсьәләләрне. Димәк, ул бер хадис белән килеп кенә башыңа бутый башлый икән, шитләшик. Ярар, дустым, калдырып тор, шушыны гына беләсең, син бит миллионлаган хадисны яттан белмисең. Синең артыңнан ияримме? Сахабалар шурында яшәгән Имам Абу Ханифа артыннан ияримме? Безнең җирлектәге булган бийек әби бабайларыбыз һәр вакыт тарихта да карасагыз, фикх мәсьәләсендә Имам Абу Ханифаның иҗтиһады буенча барганнар. Акаид мәсьәләсендә Имам Мансур аль-Матуриди иҗтиһады буенча рахматуллаһи алейһи мәҗмәин юлы буенча барганнар. Һәм дә тасаввуф мәсьәләсендә йөрәк тәрбияләү, инде тарикат мәсьәләсендә Нақшабанди тарикатында китерелә тарихыбызда. Бу тарикат мәсьәләсендә дә, суфизм мәсьәләсендә дә, хөрмәтле җәмәгать, бу диннән читтә булган бер әйбер түгел. Бу теге очып йөри торган, судан йөри торган бер юл түгел. Бу ихласлыкны тәрбияли торган бер юл. Йөрәкләребез белән намаз кылырга өйрәнер өчен. Әйтеп киткәнемчә, һәр бер җирдә ялгыш фирка булырга мөмкин. Фикх мәсьәләсендә дә ялгыш фиркалар бар, адашкан. Акаид мәсьәләсендә дә, тасаввуф, суфизм мәсьәләсендә дә адашкан фиркалар бар, сүз дә юк. Әмма асыл һәр вакыт шариат булып тора. Әгәр дә суфизм, тарикат юллары шариатка каршы килә икән, алар адашкан, сүз дә юк. Мисал буларак, мәсәлән, төрле фиркалар үз вакытында чыкты. Мәсәлән, әйтүчеләр булды, менә минем шейхым шундый бийек шейх, минем шундый дәрәҗәгә җирешкән шейх, минем өчен намаз кыла, мин намаз кылмыйм дигәннәре бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң хәерле кеше дөньяда, Аллаһ Тәалә аңарга намазны җиңел әйтмәде, намазны кыл диде, ул намазын калдырмады. Безнең нинди хакыбыз бар намазны калдырырга һәм дә кемгәдер әйтергә намаз кылмасаң да була дип. Һич шиксез адашкан фирка. Шуңа күрә Устаз сайлау иң әввәл инде шариатка күз салабыз. Әмма шариатка күз салганда галимнәребезнең шариатны аңлаган яктан карарга кирәк. Безнең аңлаешыбыз белән түгел, без ни беләбез инде шариаттан. Өстән генә бер никадәр әйбер өйрәндек.
галимнәребезнең шариатны аңлайышы белән карарга кирәк. Китапларда галимнәр ни әйткәннәр бу мәсьәләләр хакында, шулай итеп бу мәсьәләләргә карарга кирәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, әйтеп киткәнемчә, бу гыйльми юл бөек бер гыйлем юлы. Без әле бу юлга беренче адым гына бастык кына әле. Әле диңгезнең менә бөек бер диңгез күз алдына китерегез, гыйлем диңгезе, без әле бармакларыбызны гына юешләп басып торабыз шушы диңгез кырыенда. Әле бармакларыбызны гына юешләдек. Шуңа күрә бу диңгезгә кирнәп кирергә кирәк. Бу гыйлемне өйрәнергә кирәк. Тормышыбыз бушка, зыяга гына үтмәсен. Чөнки бу биргән тормыш Аллаһ Тәала ни өчен бирде? Гыйбадәт кылыр өчен. Асыл максатыбыз гыйбадәт кылу, Аллаһ Тәаланы өйрәнү.